Aliak to ko ko ne ko ke ta kan ji kon nyo mu chup kon en wala ji kon ben ke chang kel do dien mu gwa long re juga ai chang in dio dien ji mo chu la men ne ka dial da mare kan nye mare menu gwa tin la li ngin gwa de me bra ya la ka wo ka bible ko bu kon chang in dio dien bu kon lor ni mu gwa long re juga min cha gor yo baro din cha gore ngak in bel na ka kujo mo go kono bu kon elingan ngi jame ka tok da manane kam Charles me dan mala kono dog no wonka bom yega min go in la jabot so go kono bu kon kam kono welcome ka jen ngi jen be ni kon kam ene bel ko malo go jen yego Thank you, brother. Thank you. So like it is. Ngot ken kono with the one yam. Chana take a challenge. Me chana Camrodan last week and we no load order and we great controversy. Jo we download cause ja tindere ja the internet. God a great controversy. PDF. Did you download the Quen Bang the telephone do. And then I apologize ko gule take a version into goal bo. Take another revised version nika. We use na version it tiaka me. Ala bon wala erme te kon ka chapter 18 or waka chapter 22. No. But then your ka version wal it can get different arrangement of chapters, but never. I mean, they all message ni ken ngajan kela wadung do cha le chapter ni ke kan. Ray lesson kan me chang chana ga kwen kan chapter di alta talk from 18 to 22. Bana focus ka version wal chapter 18 kule murai ka kui William Miller ka version e jog de me version ni am sorry kana gwajan long. Mainly am di raja ka chapter 22 William Miller. But come attack the chapter 18. No. And channel pal. Yan kun meral go ro. Wadin boy digital like a wine go could the alin jagur. And been a great radian. Can jong no well jog the tea. Lane guadin and cold walk come jago kind of goy. She won't collect ko been a name coming for. Coming dinner and over back a goy do and ray code and can low. The code the alin chitel the quida. Because looking la looky connection. Kwa dini de plane wo aliak te ji in kun merel ko de ro ka je chu loy da ba gwa dini wo chi ta ko dong wan kan long chi ka lat ke pida ko ngo do go ri je no bine use chen ka nei te ji use ka nyam ka pida ma na mine ra ka pida po an wale William Miller chen ka me ji ne ra ka pida ma ne ko te kong te ji ra ka pida te cha tok cha wo je ka na ra ko te chi ka buten lang na yuwa gwadi na no tinikel ko tok chine don pin ko tit ko jarar chine ko tide cha tene jarar ne ke kong de kon go along no de ne joy lab instrument keji ko de ne chenga ta ta kama angok de se go de shodu shoga do la kwa amen go along go quick check me chala die no lesson me tele gwaskel tele lesson kel me mo lesson me de lar no chiron ko de gwi can live on the algo on about a bit. So, and what am I Tuesday, ban right wood Michelle William Miller, can a Bible. William Miller can yam dena jalaran go. May channel right can eat a corner, channel right go, you can write for the DD. Would me would kill me the quen crane and the can go your one take there. That was 1782, and then show Luke 1849. William Miller wa engine gade kan engine re gan de choko wal bakel de chaka dab ke la mandien jen dore chieng jen gwa nan chieng no ya lo Ampton ke New York jen point era am kel kan wa charo dien nge koro dien rami chal ka mo self educated rami chi goro donge ke be min go loy de je e be wo kwen je ne ken wo dul gore ke je kwana la ran wale ti tango no dul gore la accountant ni ju dul gore la doctor la lawyer but rami chal ka self educated rami ngiro de karade ke queen bogne kana go to community ga so it was self educated che queen ke check de ke me chi ke queen ti ke jen ko low Ampton che work town ma dong town ne che within a town with a library me che bong ni tong wan che go queen tin
we do remember but my right kon we lose a change she lose a year kang ni ken dorian she work at university at a university she was in she bible she with yak mulo no tera me chi enyo do jo ya long a year ko the both lose ka jen gwa dan mani would me chet ken me bo rame mo je ko nuk bong ni dong de ni choli a year ko ban ye kule je ko no de ra year ko de ka wadan yam me che we kwen ne che bong ni to ngwan long che ko kwen bong ni tang bong ni te che we je bo chana rai ke churam kel ke joge wak wure chala Voltaire me rai ko dong de rai ko ba de dak u de lar je no de ate rai me chi ngong long no la li nge je cha religion ne cha ya pe ni rang wa ro ku ro ba le nyo na ba no de wut ke long ke me de le di me de dak chana Voltaire je kan kai je bong te je kwen te tang ba te wut me ka bong te je o kwen tin ba no je tang bong de kong ba cha ka o kwen ngwami karwan 1812 ngai kona no te America kene England te ko kur ga jen gwa nan ko America ngode a colony of England ga jen gwa dan but ke 1812 gor kano bi ga jien go kuma England jet ga jien e jien kon wi de kong de cha colonize ji ling Disney England no so me te kur motin je jien ram kel ga ne re chi wo kur me gwan ba was one of ne te to ji ni ne no but gwa la te ne larga je iran mala wal wakot dung do tire ida ngas ko we do know no mo community kan le mata ga mala da de ran le mat bul bo me bul mo joy ga ne dia le rotin so ra ma da ro de bul but tele ma ngaje longa kwi ko anko le enyen la ngi ka Baptist church no but me chi gwan tel chwala ram kel mala nang family wakot ko chi joy la tradition ko ken wala wa wakot no la wel wa ko nang ke ko chu gwan dien te tel but te to ga chankel en go chu gwan lende ke anko len ku choy la ran chi ga jien ta gwa ma chu tin ga dikke ne ke chi do ne jen so chi man William je ben ga je William ne de samon le ko na ko chi do ne jen ke cho jen ta ma je ta ramadon me che jien na cha kam bible mo we kwen en bible le we kwen kine je wo tu ko kwen chiran wo kin je go lul ne am nas mo wi mo rolo mo che jo no bible cha kama e bible mo right ko e de ram mi gwan gan de gat ko bus re le ni to go widi no bus de ram mo gwan gan de go le de yen ga ke de na de ko bus di re ngo ka re chianga che jo che chubre lo ai no ken tin dia len cha kwen gula ram kel mala gur no de gat ka kalat but gen point ne chakalet for example gur je de gat pal gur je de gat queen ke bible dung do che bible queen ke che pal ke gur je gat ka ken de ken to lat so chwe jiga do na me chwa kel me be long re loy de ko che jiga la ram gur ne o de na do lat ke gen che gur do be che gur be tere de no mo na wa che be long ke je but re chere de ke o le lat me chet ke na mo wa nyen wa che yi chu che we je ken ke chwe la o ke jen chang mo er me ki kot che wang de che le ko be min la tok de be nen no re kwene de chane je ko che joy la me che ram kel me chu bible che no ko me di de long me che bible che no go che chu tok ne ke genesis ne ke tuk che ko wa la bo kwene je che la je chapter je kwene je tu ko kwene je riet la bo chang e riet kel me ken linga je ko mungkin je guru be chub loy de go an la guru be loy natin ke be loy e mani mi chete ko chub loy ke jen buzz mi chet ke na mo te ke mi ala bible concordia ma la lo ke mi te ke mi chi e dal ne be ugui tin ko ngu lo rie de me je ala bo che la ko chom okay go along thank you uncle anu cha to pa le yo bi yo ka so so bible concordia mo na jena la lo je but min di de long me la lo ya long ego eni me che gwi ken go ken te ke chop lo ga je be winyo ke die nyre bible ke alavo de ko na chola ken ko na bible che dia ko na kwen ga me dia ni do na ko good brother David you know sister Nyawan na Yeah, ra mo kwen na do ka na ra me dia ni do na de ka good yeah, good. and yet ko you can read something and it still you cannot understand
But me dia ni duore nje do me chang ta ma tot mi chi del ku bi nyo go goro bi pel ne mi chi nga anyen kwen would me bible ke je me kon ba wala bo goro je go chana be read the bible we need to study it goro ba je dia no chana bo kwen ye ta la kwen ne children's story goro bi linga go ari ke dia lo mo lut keno enjen ne chi ye ko da las loira me chala William Miller but re kwen de ke bible chi u demanda na William so we should Daniel chapter 8 verse 14 me there me te kon me there ye longo kwen kon Daniel chapter 8 verse 14 me te ram ke me che je ke ya Okay. mm Yeah. Daniel chapter 8 verse 14 wa insalatin. mm Yalla no ko kujimo. Ken kunyal legal. No, chapter 8. verse 14 Yeah, sorry, chaw ko. Chapter mm 8 malat ko kwa me chawa ka chwe lo chwe belanin ti bas dore rew. Wido kudyok kora balwa ko kulo nyok len. amen go Erwaje cha kwen kwa mote kwana nya lara ko ne di ala lindo. How would you understand a verse like that? Nguma lode. Bika around 2,300 years. And then balwa ko ba ko lunyo kalene. Mina la tek mo la lal ke eji Israel every year. Alavo cleansing of the sanctuary. Alavo ka ruon ke lu mi chi te ga dwer bi dwer ko bi ko bala wi de al ke bi ko bala wi yang. Ba yang mo ba wona ke chodu. Ba riem yang mo ba wa ke wi yika la bo wi yi ke tiang la tenga ke rim ke nyen ron dwe ke nyen ron mo ke lu dwer ne ni dia la ba ka ba ka ba ke de rim ko ngu ke dia ba ka ba latin but be te ke shankel me shal ke day of atonement me ba ya lu ba sanctuary ba ban clean ge je ba nget o ge nan ke ne rim dia la kon ba ka ben lak jor chan mo kule ngu da la very clean no mo la lat ke je every year but chi William Queen labo 2,300 and I mean 2,300 years. What does this really mean? Na mena nyen gwa de guru donga be Queen tina gwa. But chana guru bana chupka na me wer ko changa be mo bana wara ke nindi ti yo go ngumo lot kana. No. Ko tiaga long ben go michi mer kene me je kene chup loy di chu ba le be de wo. But na michi William go be meaning kene me be go ko ngumo lot kamo. Ka nin di chala ar gwa mati. Ko ba sanctuary ba clean ka nin di ti. So na me chwe study again and again but chwe pen loy de. Check min cha nyela brother David men an ken yamano. Me te kwena chwe chu loy de wa. Ka bil ye chu ba gul ben get 25 in 25 years. Ala wo ken nindi ti gulken lot ne nintin bil luñ ke yechu jokka wodi ko cha larba en o win mo na me ken le ba chere kan chere ke chu ke yer ke yen sanctuary ke yen gwa da dan ko win mo cha la da te ke chang mi abe no ba ben purify ka mai la ba win mo ba ben loy go ye ko win mo te me chi dware ya cher ke me wi yi ga la yar ke je rimo te di ala la las ke tin ano rim dware lo no mane win mo ba chi dware ya why chunkel ba ben tan ngu ba wi mon ba ben tan ka mai no mo nyen chu ba ji chu ba ja loy de man dan ko chwe chu nge ne je gu chu gu la jen te mo kwen kon ni ti ne kwa cha ra den tuk tin ma ne te me chu gul do ne ru dang di chu gul do ru ni je nang ra wi di bi ye chu ben chan ba wi mon ba ben tan ke lu ka te di ka mai but ban wu chu ko go area de la de me che pen go de ke ne pen go de ke je ke ngu mo lut ke ni ti je mo ban wu je ka nien dong bi ben jogo ka chang ro no mo go ja ba bia lu joko bia be nyo study nyo ke yen gwa me ko che pe loy de no che guru be onyo ka nei kong because this is just his understanding a liang en cheling ne je di we ja ba dong che de a thok re loy de no ko jen ba ram ken gwa ni ro de kara is seeking his own understanding a liang nong de ling na do no do le ke o dong be ne che je ke thok che je ke me e be onyo ka nei kong so che chu ngal je re loy de no bi ye chu be ben ron 1843 no but the information che ka ko da ken je guru dong be onyo ka nei kong but me chi to e o chu te ga mu ku ye push
mala gur je no bie wala ya dim chi ba biet ke je ne me bie di lat bie yi wala mano ke chankel te kwen ga ko kwi ken kwen bible ken je pal ko gur ba thok be pu be ngai ke je pe ko thok kel gur ba kan thok di al re ji bible ga ba ga de ngi be yik te gen chop lo ai tin re dien ban me te kwen che o chup ke ezekiel chu ke je nang jo wi dok ba 3 wa ka ba 9 me de ko ne ko kwen nyo ayo kwa summarize ne chapter ne gen chapter 18 ka ya langu ka great controversy ayo ba da gen wo ban we ka ma chup ko no mare jo ka ken lu a chapter me di long but I will just give a brief summary che chup ka Ezekiel chapter 33 but 3 wa ka ba 9 me de nyo kwen kon David Gwa best 3 wa best 9 ke bet ndio den wa bet bangwan la jen jene kamu ramin cha jaka mu ramin cha jaka yen kor wonen akap ke dewi ka bakang kut aler na aler kamu wete garami ci jaw kangaling ka cha ler benok abu kor chub ka ba janek biriam de pen wide arama mo kami cha jaw kang mi cha jaw kangaling ka kan lukling biriam de pen wide o mi cha lukling dara tek de kan dundo man minen yen kor kap ke je ke ja kang bokut ko bana la ler ka bu kor ben abaka benek bigi liu ka dwer ken pen wi ramin yen we ka ba gadak e wa ka ba bangwan okay no lo garan en che ja ka yen tok du Israel jing rajda jing rajda ka luke ka rajda o wa gwan dwere wu jogi lo ji dwere yen puch bi adilu ka jin juraj ka kwi ji dwere ko bi ga rodit ka dwer ken a ji dwere liu ka dwer ken duno en barem dien la bwi duno mi nyon luok ka nyon ken ka lo ka luddu ken ken bi ga liu ka nyon ken duno jin te du ken amen amen man channel look a page be mo ling je je be je long na mo gwa ne dial chala di Ezekiel ko nyal ko gwa ne nan che kamela che di Ezekiel la ta ne la kwa ngere la ko wi duel ne ala chan ba wi ba gwe ken che kula rama chala wi duel ne ala gwe jo mo wen jun kuru we go ne la borin ke la ne bo kur ba wi ba ben ma ka ken mo we guru ba bar ro de ba nga che kang che ba ku be ji wi ba ka la ler ne ro bi liure we ma to pu bi ke liu ka dwer ken dung do bar yam dien ti kara min ji kor ne ke nyam ke ken na we jo ko ro ben on ko we kang de mo we wo ku a we na de ling en wo ku ro ben dung do cha ra ra mo cha do te ken ki continue ne ken ngal ken mo ku ro to yo on ra me te le che Ezekiel wulu jong me jin ba nyen la de che kam in other mo wo rai ko wuli ngo we chub loy de mo we kan take we je on che go dung de go mo we Ezekiel obiet ke je ke che ke jogo ne me look ko do nge rwai to go long de wute kara me de lu mu wi kan ken wala ba ri amra mo ba ti ke ji ne me ne je ne che pen will loy William Miller lik ko go che rai ma lat ke ne je William chi nyo to che nyo si mo wi biet ke je on ri ka ke ji banu wi to me wala ne de ko wa kan ti ken ling chi riek le la ngut ke ji ne mo riek te wi ra min ti to ling ke che gor ken je ling badan wala wede kon de ko la ardi the same message is going to us te ko to mu chi ling rai ko mo kule biet ke je chi gor bi lat ko do ngodwale and then the same warning we ko ndial jira me chi to che lingo kele le biet ke je chi gor bi de ko bi ga wala to chala ra puike ne din ken wala rai bi ga jigli wo puike do erken nulo bi ko nyal bari am dien be tie ga be tie ga jira min ci tok len ga ken ga wala tok ngen ni yogo no kon be ga be me di long me ci William Miller je linga no ke mol ga ya pin ke chwero de ya je no ko nga jero de je ne kan million fa ro rai ko be wala de che tie ni min bum ne jen
ko invitation come jakara I mean she pastor jere lo ko cha ku ju bi right ko the bi okwen and that was like 10 years ago kra me jere nyo invite ko changa ya invite you we ne nyam na nobody ever invited him chola no class mo wetra mo we wo gor no right ko lat ka ba ko lat ne me cho ngai no mo bum bum long mo ko nyala de lat ka ko de gene jen diok ro dien ti ko ta ni diok ti ko ni diok ko 30 minute kro chu ne fiu de mo bang no rule mo dong ma nan mo lu no che ku cha ran wo chi ne fiu de ba dong de after 30 minutes William hey and time go ne ji no te chi kwen to la kwen to dir ka la wo nyo ka ko ke mi che ri de mo lin kara wala be lo de le pal pin chu ri ne jara ga yo de bab tin che ro wo jing ni ji ro bala bo che ku la ne go and time mo ba dong in 30 minutes enje no ra me chi ye ko do kul jak ne won ne kat a ken ri de me ne pen pin to de en wo wen ebe la ran wo mo bi ko da la ran mo ba in ba ga mo ba wala ko ran te kam gen ge distant mulo no to ga jalla ken ra ina la but ko che convince ko wa me ken je la goro no be no che jen do le pu che goro dong ba ra je be wala but chu William che jen chi tang bong ya ku la ro me nan we ga la pu ka ne dung do che wo lu jo la ngi ra ko weke la rama pur kani dung do ka luine joga kon ngi ke de shewo luin joga la rama ngi nguka ma la rama ngi roi ko chane jiga no chi ye ko do mo ko boma ba ka kora wa chwe jala pek Eastern United States de mona la da roi ko ke news na min bitwo ka ken ninta be to chawo chu ne te chob ka kizni te gen ngwan ka lwa ko ni chala Methodist chu kan to ko maling ke chu ne te chob ka kizni gen ngwan wi die ka lwa ko de ko le gen tin ga Baptist chu kan to mo jer ka na maling karon 1843 shi wun ma shala Joshua bi ha ke lok ko chabala la ne ka tok da bang bi ka chu ba ka gor ga pe ni ba ka le je ka na chan bi ka gwa ngwan bi kan ga chu chwen da ga da kan rai ko pe ni mo wun ma shala William Miller ka nyo cha kon nyo na ga ti ban wala ginti ga tok mo chu ko nyo ri rai ko te tok ga nyo William Miller dung do kula dwal go bi nyo ka ne re ko mi yen ti andu no mo den bi chu ngai ban go tera mi chet ke no mo te tin wal ga me nan ka gure je ban wo bi rai ko chi ba gore bi gang loy do ka nyo ba gure bi rai ko bi nyo ke dien chi ba kwende je ba mana rai ko bana yik den chet ke dien ye cha dien je wul ya la William Miller so mo ko on ga summary ga Tuesday ko je ga summary ka great controversy chapter right content Tuesday right kon ke go kunyal che reformers te kon reformers te lok me nan ko be ko nyo tok na ka gade de dia le chana kwen na ka na the Luther ni na the William Tyndale ne dia te kon te je nyo tok ko ye nyo ke ne e wo ba ne dia wi mon ba ka mo ye chong ka ngasdan ke Yeshu kara bine dia chong je niam ko ka ngasdan ke Yeshu kara mani no ba wa sha wude cha le William Miller cha nyo ne ka nyu do en bi Yeshu lu njok je ko lu Yeshu jok ben ba lu njok me te di no en term la right corner go mi chu good te le ye chu mbele lu njok good ba dung ram ken en le nyen la to no mo ke te to mo dong tin gol ka no chara me ke William Miller cha nyot duok en dong de la no to min dong nyo cha kon nyo do de kon Bible ve de kon lo di how should we interpret the Bible hey kwen gara me we do remember last week joge pana right corner ne kana right ke go te ga mo good me ya le John Knox mo ram kel ga kan reformers right kon ga kidien reformer ka dori ala Swiss so dori ala Scotland but we mo to kwar mo ala Queen Mary tete na chi Queen ti John do right kon bi ne ku le ngdien ginti ga your own interpretation of the Bible tigati gan mani kon ga kal le take the own interpretation of the Bible kwele ngare dun bi ne ngado lo ye chi John Knox lo ne je enje no a Bible la ro de kara ka nyoba me che ka ne ken Bible ro lo ngelat kara e ye ko me gor Bible e je nyu na min chi wina bai na mo ne je the same method de cha be use wuri ya la William Miller go me kene jo guru bo gwe ne kwa to kong jo guru be Bible be kwen be te ga chop loai mete mi chi loy de bel be nyo ne ka gwe ni re Bible ka la bi Bible ro lat kara de ka nyo be chi ye ko che nyo ne ka bus ko bi ye ko be wang ne be lep ko be Bible be de ne go chano dan ti bo nyo bo wala no de kon Bible de kon le ngedi
they tang no de ne willing gwama don ko nyoba taga long de ne de chu ni de kong take their own interpretation of the Bible. But the best interpretation of the Bible should come from the Bible. Brother David, be kon nyogo non ke Bible le tongwa nyogwa me ka Isaiah chapter 28 verse 9 and verse 10. Sister nyawon be mati ke Bible le kon loka Proverbs chapter 8 verse 8 waka ka verse 9. No. Michi ejek Brother David. Right kon ke go, how should we interpret ke gwire ndi kon use ke yalungu ke loyi kon ne Bible. Gwire ndi kon ne Bible. Isaiah 28 verse 9 and 10, right? Yes. Yalare nga mi benyos ka ngani. Ka nga mi balat right. Bengie ni ga tindu ga tin pai wo tin. So ba ka ngie riet kaneriet ka ber kana ber. Ngi ngi. Amen. Amen. Go anguma lat kon en tama ka ki chugo chapter ke verse 10, right? Jan verse 9 can verse 10. Verse 10 la ni wo ko ba ka ngie riet kaneriet ka ber kana ber. Ngi ngi. Go along each and thank you. Go atama chana je gwe no a talk je na ka nga atama talk je na ka kunya. A lot of people think that no chukul na mo career to bomb the chalo din cha longer. In other words, me chana confused career the chalo ni ken chagale. But cha kon gula come to you man there. Nga mo kunya la kulenye ka talk. In other words, no, if we study Bible, study William Miller, we can discover the truth. Talk Jani Bible, mo. Bear can a bear, niche can a niche. Love you can begin verse by word can a word, the worker verse by verse, then they begin chapter by chapter. Then go call the worker book by book, they go compare no, and then study make it work again no more. Allow talk Jani Guame. Couple of that confirm the deed code in a pin, there be a word could be ted get 10 me my baby boy. Come with a good in a way, kel, my thought along millennium do. No. They con talk today Bible, but they con go again, go when chat can more. No. And then one on the content guame. Karwa in a pele joke about verse 9, work verse 10. What right the principle of Bible interpretation. Okay, I got it. David, good con John chapter 16, verse 13. No. Okay, go. Right, Peli, Shoko Badek, Bas Badek, and a Bas and Bangwan, Chelar Guazame, Carriet, Kadial, Kashung, Telemukang Radian, Chunka, Karamin, Neke, Kakato, Karam in, take a pal. Now, is that true or wrong? And then you come no. Come you could get la Jogono, can read Kadial in Jogor, can they are all truths and righteous. Tell them make you go on radiant, because walk and yeah. But take them by, we do right for them. Go to G right for the talk to be rejected. Tell me more dirty. Tell a Kelmarun code the Quanya by Yakabala and make sure look generation and a generation and one in Old Testament, like a Quida, New Testament, like a Quida. Can the Alkel Chaco go to walk a chunk and the the last verse Yoga Queen, go take a mean good on the corner you understanding. Verse 9. Okay, Bas and Bangwan then. But that Bas and Bangwan then, Chelar Guazame, or a Chunka, Karamin, Nechke, Kakato, Karamin, take a pal. Now, Malara, you know, a chunka karamanga, a talk take pal. What does that mean in Dama? It means take a longer or take a town out of the right because they yaga. Chabella quit no corner or Canadian duck palian. Ko Danish you jigger or pal can live 3 million in a pal can live bag of Kunyal. And I make you good colloid the can live your good go rich would me over talk that I right for the bang. Echala yaga ba you could talk me yet more. They understanding come in cha ladre right for kanga to let him boom. Gwara ka kwidan ka kwi ka ngidan ko bana te ga ngaitin ga bana te ga chop loitin kan ga te ga kon no. So we go to about take understanding. We can have that. They take understanding. No. But the worst thing we can do we go take we done but about you go to about yep. Kabana jalaram boom boom chimete a tang to you the long name book Daniel can use the work at it wait and hard one. Quaga loni can.
No. Karam bila la ara the Old Testament can liu charai ke te je along the chi chana de ngon mrai kon ku idi na wala. A go kin kon te shop lo ka rwa ni ko. Gur kon go de na pal with go kunyal. Ko be talk tin kin chub lo dan. Bana te shop lo ara idi. No. No, thank you. Brother David, John chapter 16, verse 13. Jane mu ye tu roben. Be bot ko rajin to keliu ko cheburai kalong da kara. Duno balan ni min cheling. Ka be lan Amen. ngwani in beben. Amen. Kwa. Antoma, cha ye ko cha bain kon. Ke ye ko the ngula de kon. Te gis da ne chang te loy da ne chang ke bu the won kon ne chang ma to kon re kwen ko ba kon lan men to. Ba kon nyol men ken chub loy da. No. Mulono ko te kon ke ngi yira la me gor Bible point ko te ke la kon ke ne chang. Te me de kon ne nyan ji rai ko. Lolo ene ta me de kon lel cha wen ye ko point ne be ben ga ba kon ben nyol min go ro long no ga e wo wa ba kon gai. En go ba kon gai no monje no ba kon bus re tuka me lo no kan reformers te tu dor me na ne cheran ka ga chare ku la ron je do discover je me la ling mi ni je ne ba be je gen ji do be o ne je do me pa je te la tu mo pa je ken dia tok te ke tin ba de ye ko la bus kon re tuka ma all the time no la ba me chane ye ko me chane je ti de kon bus ke min la tok in lo ro da kon ku run ke lat ba ke jen gwa mi che ke jen gwa ra ke kon no no mona kel managa long kemin la die ko dare dana wala bible in jog dien ngut ken kono go ke kadendong waraga peter ra wala chowo kel ba 19 waga 21 ken bongne diale kwen kon gati news ken kon go de kon bible luchi di ko ngai kon go me chi o da ken le wala me luoi ga na bible ko luoi ga je gwa de gol chana je go de bible ro de luoi kara chana je go bane yingai go rai kon ken le wo tok tin mo gor woiten kami dini jen ba ego bot ye ko na ne chiang ko bana nyo me la ture wai ko no chana wo kami ngwan den chi peter la ri ki bible ga mataram ken mun che je ga ye second peter chapter 1 verse 19 to 21 Gwa men cha latin jane. Jane ka chiro ni gong ni shuja ka tok ka ko. Gwa no bi ara je me dilinga gwa. Amen. O shede kellam ba boy gwan mi chur. Ameni mi cho ba kai sher ba ka boy tay lo ni ku. Ken nyam Amen. ti dial me dil mo jen wo. Tel ray go gam bok. Mi la raj mi lat goga kara. Ko Amen. tel ray goga mi shi mi to karan. Duno yen gwanel ro. En min kam karaj ko. Amen. Amen. In other words, in terms of Peter na Peter right na jengare ne chega kon. Nei de kwa right ni go kwa ka overlook ken. In other words, that ke right ni go ka ken they are not very important. Then kwen nala jo aja chupchere do na go you better understand. Lenga ka go ka right ni go ka chi ka right ni bang te la rane ka mun ye ko ka kuidan. Chana bu gwina bom dien. Chana bu gwina go they have no historical relevance. And a warning, my judge, long lad, Peter and I, you're going to teach the joy. We do know and we take it fulfill the well can talk. So you better understand them. Right lad check them. So we better understand the word of the prophecy. A chonga put you know, she demand and William Miller, which 2,300 years. Michanko wasn't anything one bun. Sometimes we talk about 666, but it's too much. We cannot understand that. No. Any mature right God take a significant. Is very important. Runga long and over take muku we done by right called the runga long and over then you go chana de me long and nimi chanyu coach a con you can go check a boy remuka Ramos. And I'm not know they were jal moose Ramos me take a quick take a one the alta ganat in a queer boy quail a bank. She didn't win the roll dopatari to Metikula Jalgate more much and be dwarfing with the vehicle of it. Come a jelly Ramos me take a quick a bunch of batari, don't deal with don't the charo take a do. Rwai Google ti waka ken la boy de kwa ko le run ti ko le gwi e ngo bi to ngu no tera nga je ko ne ti alati
Achang bira no ko no hotel la mar be run gane mo la be kala mar why no ko ker why no go ka ni nyu ko kon ne makan ngam mus ko kon we don't know until we read the Bible prophecy achan ban yakul ngaya ngubi to ko chen te ba ngat ko ne ko ko no bi ye chu ba lu jok ko ben rewde ngat ko ne no mo dem ko chi Bible la kon otherwise we can Bible la kon de ran de kon chu ngai no la liu na bi tek bi liu ke bi chu to ka nyen gudran no mo te lo ndonga nyo but through the Bible prophecy now we know when go tijen lis jaten beben a chang liu kon wale a chang mo kin kon ni chum nya ma wa ngai ga na litin we do know ko ngat ko ne ga kel ko chi rai ko la jen lis jaten we mo ne me ba dwere me ba ben tan tin ba to there is a time ko gwa da dong bi beno enye ni jogo no kon go a boy ray mos ka je cha wuri ya la William Miller she Bible che kwen ni scripture by scripture ke verse by verse guru be te chok loy be te je dum do chwa ni guru dong bi ra ni chok guru bom loy da ba nga tel pa ra ida guru bi ye ko bi ti ko bi invite ko be ku le but ko re Bible ko nan bi an je nde la ro Bible che kwen many time dum do kan re de la to from Genesis ai yo me chụp đây là pet đến cái over tu em lấy chứ có yo chẳng yo tu quên bé ni em bộ cái diện tin pan I don't even know but buzz right cái meme but I went through it kind of did no would me share Bible share the buzz by buzz but pal cái ni am bé nhok cái đi mà tem cái chụp lôi da vi ko be ti and wo buzz na cái buzz in ku buzz me ko explain go no me share Bible share the you know chu kan tin chuông na đây right ko da wa chu cái joy là tức chắc tia nga ma chi gure dan den go ditin chuông na re ko da de joy ke jela te tak tia chi kun yal ga kam kon ala te de joy ko la te tak tia ke kam kon la te bom bom otherwise gon gor ke symbol ke je chi go ba kon confused gor ni je ba gule te ga correct understanding kwa la ren for example te kon ga tayare te kon ga drones te per ga nyal te ra me ke moses de drone de je gore di ke go ba te ga ri nyal bi per de la de di be yi compare ke me ling ne te kon cool, there was no term for me. I'll airplane engine point a kidney berar again was that. But by you like Bakuri native court. Bakon Yaro, Kukon to go no Kanishola Tayaro, Kamu Kanishola in a man beteno. But generation they can't do not work, they cannot understand. By you like a dwarf being ideal to take a Namaronka. And mysteries say Chagore Yalangu, Chagor go be confused. Quick go, Bakula understand a generation idiot. Me la bag me bag ye chui mon la ti na da no tin ti chang ro nyal ba ku compare mu bag cha ka mu ko bi na wona te liang ma ga ke no that is how Bible was written no mu no chi ye ko che cha re che le ku che te ngai ma rong ka te chuang na re mu ka re wai ko en no ba che ga lu ga cha lu no ko ne Peter go cho der wai ni ko ba dot cho der wai ni go ka ba wi la te lot wai ne ka la te ka lot to go ro de te ga chop loi ka ko no. Take a bong ni tung wan na kong kwa ma bat ko chi time na yawa long che time di long che spend ka yalmu. Bala na ka kon bala ka kwen. Ka Daniel chapter 1 verse 7. Chana ya lara no kun nyal che doli che kon da ka Daniel ka na ma ni ka. Chua ka moy ka ngai mo rong knowledge. A ngai ka ngwa ne bong wo ba be ka kun nyal de kon kun nyal ti de kon come understanding mo to ka mu ka. Dai right ko. Ka Daniel chapter 2 verse 45. Me che we explain. Chua kwur che jogo kwur en loy la ka ne me gura bi ngadi ye to. La is trustworthy runga go ko de ngat mulo na go machi Bible do lo je runga go ka tide kon ga ngat go ka to bi ko to ga wat ke no ka Revelation chapter 1 verse 1 to verse 1 to 3 raja ke go a pot te ga ne dial tin kwan ga riet go ga ti ka ne dial tin link machi ka lo ga kwen ke link ka cha wa ko ne le pot te ga ji ka riet go ka tin chi Peter kon lweg me nan go tan ne ka chop loai ka ande me sha lara polte gara me kwen ke ka polte gara me link no chi Bible charo de loy ke loy de karo ade for example nyo yo pala ka wa ka pet lo for example cha kam ko go tege be ni jura ke go tege le no tege Bible ni jura ke go le dong dera ni ka ba le lu ni ka Bible no ke be ni jura ke go jom dong dera ke jom lu ni ke Bible mi jura ke go piu ke piu lu ke ni ke Bible mi jura go che ke che lu nungu no akan ti ne ti wuri ala William Miller ka ba ka de ngot ke ti ji an mo shirien me chuong ji me chawa lat gwen mi
mi chiro lo lot ke je ke ya la te ke ching mo nyur wi pi ni e wo nyur che wi pi ni what does it mean ngum lo demo no ke cha la ba dong che ma chi dong ma chi bible la ke chang kel ke bi chang kel lo pele dong te run dong wan ji de ngum lo chang kel mo rai ko ka ken te dia to gur di to yo chira no pele ke la very ya lo la very difficult thing ane cha lo da ru de kwa time ti nang ngen chang mo maybe next time man ya ja ka quick time did not a longer summary of chapter 18. So chapter Daniel chapter 7 verse 17 brother David chapter 17 and then we will kaika verse 23. How can we best find out from the Bible and go Lord Nejum? The Bible lay what you did. Hey sister Young on the Queen Jeremiah chapter 49 verse 36. Okay, Jeremiah. 49 verse 36. Okay, let me find that. Thank you. Daniel Quinn chapter David Quinn Daniel chapter 7 verse 17 Walker verse 23 and then David you do get Daniel today. Daniel chapter 7 verse 17, right? 17 the yob you guys 23. Jeni kan lay dang wan tindit da kwer dang wan tindit tin bibenial aywa. Amen. Kabet jandar bi diok jeni ka chwe la lot kan me we ke kwi len ngwan dien bete ka kwer mu ngwan dien wi mon ka bete ka da ka kwer dial tin ko ken ba wi mon dak ne ke lew ba jadan ni ke chuga abaje du. Amen. Nje. Amen. Thank you. Yeah, no term kin Bible lo ikara miki Bible right ko le gwa mo what does it mean? A check you ne ji either kingdom ke a country. Gwa than take kingdom nothing. But right now we're Chinara in the country. No. So chana chi Bible we check them every time when you find something when you okay biski legre right kon. Chibu chungai no let me upon. Bi chungai ne jen wo ko no ke wait no. Go chana wo ke Jeremiah chapter 49. Make right go jom what does Bible mean? Make we jom ngolo do. Jalar ne kan ba an ba jom dang wan nung pek ni nel dang wan. Ka ba kar ya wore jom ni dial. Ka ba til dor mi bi ken atel ran ne din cha joirar ka elam. Amen. Labo yeah che ke min chana linga labo chi Bible chwa yenda ma an be jom dang wan. Ping no dang wan dia lan be ko no do ri jale elam. Dang de rana chuti ka jom bi ko ne ala no do ri jale elam ngom lo dam. But telling when you're getting and I will scatter them all these winds, and there will be no nation to which the outcasts of Elam will not go. Alabo jene bega kespe abetil wage me dong me chi ji do ara yala ji Elam chiga bote. Mulo no da me new Bible no me chi la re jom lo no kor. Ajene be do yala Elam be no kor. Ke chi kor ben kui kelo ben kui ni ga dial dangwan. Be ji we dial bega kespe till away chiga ba chopteno. Chet ke min la lok jom jil bel ke la lok jom tur no mulu no te me chi jegre roi ko te ma roi na ko jom bi chu ngal ne jere roi no roi ne jen ku ngu ka ka ku ko mulu ne chen tire ne jere la ka du no chi jom me di te pot bi chu ngai ne jen go nyu ko ne ji go te ko me di mi aben no en la ko lo bible ro de ka ro de brother Dave sister nyang on nyoko no lo ga nyok ka numbers chapter 14 verse 34 David Lokon ka Ephesus chapter 5 verse 22 kana 36 che jang right along but de ka kan ba nang ro good kon ka banaling na me no good kon banaling go mi Bible we woman ke che we che ko mo lo de mo no ka mi che we chankel ngum lo Bible mo ba no mi cha nga je ka bong nang ro to Yeah. See. Let me go there. You know what you go no? You can read either Ezekiel chapter 4 verse 6 or Numbers chapter 14 verse 34. Either one. David, Michi Bible, you can remember the episodes, show the verse 22, or 32.
anh gọi mình trả lại tin gì nè áp sẽ chiếu cái đi ba đến đó rồi dân được đi đâu là mình đó rồi cho cuốn chết cái mình lo cái cuốn gì chứ có cho wichik chết cái mình thích cái số là we dual code mình là point cái số là kende chết cái mình chỉ dual code rồi cái số nó ba amma lo có cho kende cái dial ba uno nó cái mình cuốn chết cái mình nó cái số dual code cái chỗ số cái quy đề ko dere jaga gwa dere jaga medel ro kalak daga piu keriet yana malat ko bidul ko ben chong niam de ko goy de kelu ko ba wij mitel piar ke bil mi jek ke dor mi chet keno ko dere am medel ro mitel bel ko do mi chet keno ab bunu men ken din nok chet kamin nok ka pan ken ko jen tam nok siek de nok an ro de ko ela rami ci point de melok la mi te je ka yo be je chet kamin yo kur so dol ko lam ni chung point de chet kamin ci right ko la di ke kwilo na me bugut gwan kan man bañ pin ko baga mat kan siek de ko ka be kan dang rew chwa kel ne me raj mi chuang na e sa da je no lo ne kristo kan dol ko amen Chara jeno lorena Kristo kana dual ko thank you tani je kan man woro Yesu right Paul ma che wo kwe che kwe compare na chani je kan o mi chi wo kwen ga nyu to yo ka cha la ta ga che mi chi nyu wi la ma da nda chi bal go na man we mon kai lu bi jo ngai na jeno mi chi bible la no lorena church lorena lo ko no ga ken tin gai kana tin guru bi bible ga luang kai lo ka ro dien kana to Sister Nyawan, Bokele Chijego, either Numbers 14:34, Ezekiel chapter 4, verse 6. Yeah, che Ezekiel choko ngwan bes bakel che jek che lare kemu mu wer titit wotwok bro du nyok ka toj erewde dung de wo bi toj ka pek shwedu bidweji juda ro root bidweji juda root kenin tijen dangwan ka per nien kel ka ruon kel. Amen. Pernian kel garwan kel. So bani explanation magwa bani weje kwi chang me kenin te ben yam ti ko donge how mishi bible la nin de janang jokke nin de kudang rew. What does that mean? Lot karun chup ke de karun nang rew de karun di nje na chana je ka bible ji ko ne bejentama ko go one day for a year right quote ka bible prophecy che join wa long ba chi loy de te long da mare David yana sister nyawon ka logi ndong cha long na ne ko ne post kon chana pal kon me dorar kon me rel goy ro wadin chine ji loy ta lo ya long ne ke tin wan wadin ko yedo min pa na be chi kan mani ko te nyam te che go bo re tu ka mani wala mo wadin ngai je no mo de mo go ne ko ba ne de ala te ke tin kan ye waje chi ne yalla da ba wala wadin ngai je no te ga nei wan long ka ba wudi ka bible che ke me chi William Miller che ala ngai ja wadin ka goy lo ai du min di endo na ra mo video re ka bible no go ro tok re wa ni ko ngai je ne ke no bi nyo tok ko che la min chi me ben ke ji ke ti ro ke ji ke ne ja kama na mo kel ma ngai je ke ji nga da ja long ano kan mare dia le bar video re ka bible go kan tok ka tok je che ne me che nyo kan mane ko te nyam tene kel ko wadin ka jan ko jin la bol ta mo ko bi ne ju go ma ngo dia se ko ke chudu chul ga dum na ko amen Amen.